Assalamu alaikum barchaga. Bizlerdi YouTube kanalından baqlab o'tirgan aziz do'stlarimiz. Bugun bizler Woman Shop magazinimiz haqida kichkina obzor jasab, ishindagi tovarlar haqida qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Bizlerde Woman Shop magazininde mınanday ajoyib koreyskiy savıllar bahası 10 ming so'mdan. Bu savıllar sizin kiringizdagi aq kiyimlardagi daqlarni zo'r keltiradi. Hozir bu savın juda hit bo'lib yaxshi o'tib turibdi. Ondan keyin uyingizga kerak ishli savıllarning hammasidan magazinimizda topiladi. Odan keyin parashok, savın, kir mashinaga qo'yadigan gellerimiz, mo'ysha sredstvaning barliq turi bor. Hatta bizlerde Elsef'tin şampunu menen geli de topiladi. Qizlarimizga kerak bo'lgan zatlar, ondan keyin bu yerda qizlarimizga kerak kosmetikalar, yendigi jag'ida kerak dezodorant, shash boyov, hatto bizda polyot shash boyovlari 20 ming so'mdan. Ondan keyin qizlarimizga kerak mayda zagolka, avotdok, hatto zontiklar, naz kaprollarning turi topiladi. Ondan keyin bizda xozayственный жидкий мыло bahası 10 ming so'mdan. Bu da жақсы ketib turgan, xalqimizni quvantib turgan zatlarimizdan biri. Bularni 10 ming so'mdan satib atırmız. Ondan keyin balalar uchun ko'plagan o'yinchiqlarimiz bor. Buna o'yinchiqlarimizning barlig'i 10 ming so'mdan. Bizlarda eğer odan ham ulkanli o'yinchiq kerak desangiz, bunday o'yinchiqlarimiz ham bor. Magazinda plasmas idishlar 5 ming so'mdan, qolgan bu yerdagi barliq zatimiz 10 ming so'mdan. Endi bizlarda plasmas idishlardan ko'plagan turlari bor. Neki, bunday tabaqlarimiz 10 ming so'mdan, bu yerdagi barliq tabaqlar 10 ming so'mdan. Eğer saylab olaman deydiganlarga har turli variantlar bor. Ondan keyin tyorkaning ajoyib turlari bor. Qarang, astında adısı var. Bu da 10 ming so'mdan. Uyingizga kerak yelek, har xil matrushkalar, birevlik, ikkovlik, uchovlik matrushkalar, original salfetkalar, mashina juvuvchi ajoyib trapkalar, ondan keyin gaz plitanızın üstüne to'sag'ichlar bizlarda topiladi. Keyin har turdagi kuxnyaga kerak zatlar. Ondan keyin bunday tarelkalarimiz var. Bu da bahası 10 ming so'mdan, yendik jag'ida sizga kerak bo'ladigan idishlar. Bizlarda barliq plasmas idishlar iloji bo'lsa 10 ming so'mdan. Ondan keyin hozir yaxshi o'tib o'tirgan nabisimiz bor. Eğer siz ertang balalaringizga morоженое gaz voda olib berish yazning kuni, sol morоженое gaz vodangiz ag'ib ketib, erib ketib, balangizni abigar qilmoq uchun bunday idishlarni olib berib qo'ysangiz, o'zi bahası bari 10 ming so'm. Bu idish sizga o'z foydasini sol vaqtda tegizadi. Bizlarda to'ylarga, boshqa shirin shashuvlarga da hammasi topiladi. Idishlarimizning barlig'i 10 ming so'mdan. Buna qatarimiz barliq zatimiz 5 ming so'mdan. Buna qatarimiz ham 5 ming so'mdan. Bizlarda 5 ming so'mlik, 10 ming so'mlik, 15 ming so'mlik tovarlar topiladi. Ondan keyin bizlar hozir yaxshi hit bo'lib o'tib turgan bunday ajoyib gurtuk solib jeydigan badialarimizda keltirib berib atırmız. Zakaz bilan ko'p klientlarimizga akib berib atırmız. Ondan keyin yana bir narsa aytib o'tayin. Bu yerda uchovlik nержавенька idishimiz bor. Siz bu 3 idishni 150 mingga bizlardan alsangiz bo'ladi. Har bir idish sizga 50 ming so'mdan tushadi. Bu idishlar juda qalin hamda sizin ko'p merakalaringizga sizga yordam beradi. Endi balalar uchun har turli tovarlarimiz 5 mingdan 10 mingdan. Bizlarda balalar uchun arnalgan barliq zatlar arzonlashtirilgan. Masalan, varraklarimiz 5 ming so'mdan. Tak, odan keyin plasmassa sheleklar, lagellar barlig'i 10 ming so'mdan. Uyingizga kerak bo'lgan, hatto ağalarimiz uchun kerak bo'lgan bu yerda ağalar uchun chotkalar, bolt, bunday zatlar, metrlar,
Одан кейін отверткалар, қайшылар, мінекей барлығы 10 мың сомнан. Одан кейін мына затқа да әтібар беріңіз соранатын бұл сіздің сомсаңыздың бетіне мәйек салып, ішіне жаға бересіз. Сізге щетка қызметін атқарады. Манты тасып отырған уақытта да сіз кесаға майды құйып, қолыңызды тығып жағып жүрмейсіз. Мына зат сізге әжайып жәрдемші. Һәм де резиновый, сынбайды. Осы заттан алып қойсаңыз болады. Бағасы 10 мың сом. Магазинімізде жүдә көп. Біздерде шаршарларымыз 5 мың сомнан, хәтте балалар үшін топларымыздан 5 мың сомнан. Және затларды айтып өтсем болады. Біздерде кейін мына жерде әр түрлі влажный салфеткаларымыз бар. Кім қалеген салфеткасын ала береді. Біздерде 120-лық салфетка 10 мың сомнан. 5 мың сомлық салфеткамыз, 3 мың сомлық, 2 мың сомлық салфеткаларымыздан бар. Біздерде аял қызларымыз үшін көп аял қызларымыз үйінде ине сабақ жойтып, іздеп жүретін ұларымыз қандай ажайып ыдысларды әкеп жатырмыз. Бұл жүдә жақсы өтілімлі болды, таусылған есабы. Ішінде метрі бар, 10 түрлі расцветкада сабағы, инелері, ілгешеклері, хәтте бармақтың басына киіп қоятығын мынандай затлары да бар. Бұл ыдысымыз общий набор болып тұрады. Бағасы бар жоғы 30 мың сом. Ондан кейін үйіңізде қыз бала сақлап атқанларға мінекей қыз бала үшін доктор ыдысларымыз бар. Бағасы 30 мың сом. Сіздің қызларыңыздың келешекте доктор болуына түрткі беретұғын әжайып ойыншықлар. Балаларымыздың жазда мазмұллы уақыты өтуі үшін бізде 20 мың сомлық мынандай шахмат әмде шашқы болатұғын ойыншықларым бар. Егер 5 мың сомлығы болады десеңіз, мынандай 5 мың сомлық вариантларым бар. Енді сізді магазинімізде бұлайынша моющие средства, зуни, паста, четка, әмме нәрсе таулады. Магазинге келе бересіз. Магазин бір хәпте 6 күн толық істейді. Хәтте біздер қала күнде қазір ашып жатырмыз талапларға бола. Магазиніміздің адресі Қаллыкөл районы, хакимияттың қарама-қарсы тарапы. Магазинді іздеп жүргендерге төмендегі телеграм каналды тастап қоямыз. Телеграм каналға кіріп затларымызды көрсеңізден болады. Егер адресімізді іздеп жүргендер болса, осы видеоны тастап адресіміз хақында да мағлұмат берсеңіз болады. Телефон нөмірімді төменде жазып қалдырамын. Телефон арқылы байланыссаңыздан болады. Құда қаласа енді айтқандай сүннетленетін балаларымызға арзан ойыншықтар әкеп қойып, мінекей қараң. Егер сіз үлкен ойыншық іздеп жүрген болсаңыз, әжайып үлкен ойыншықтарымыздың әр түрлі варианты бар. Қалесеңіз трактор, қалесеңіз мынандай Феррари машиналарымыздан бар. Бағасы 25 мың сом. Магазинімізде күтеміз, кеп қаласыз.